Kedi cha muthenya mutegeri wa Meru TV muthenya yantuku ya Jumamosi tariki 4 achia mweri wa 3 mwakene uyu turi yo 2026 murekerio kwendikania atwi mweri yena. Karibu sana kirendeto cha Meru TV muthenya wa Beta Muthoni wa kiramana mitandao yetu ya ukenyaniria Facebook na kinya YouTube tuikuo ya Meru TV Kenya tuthiatira kenda gwita na mbere na kuwata ndeto ina ingi kathumba warachumbete kwithira chitunduka kathetu ne Kameru omeya Meru na kinya ndiguru ne yetu yonthe ya Kenya. Toy weekend ya Easter nerenjire mwe ya ukungwira Good Friday muthenya yoro ayuthi barani athiati abakiama kya PNU kumanterecha yembe barombere kwithira bechumbire na njere nene arabarethire nende bakia ana barabere baria street ne kana bayikene ya chokora into bya kuria bya angucha wekira na kinya into bingi bya gutumira bakerebo gwete nende bachumiretie irenjire mwe ya ukungwira wendo na kinya kuone ana ba wendo na kubetikane kinya bo bariana oya barabangi riboti mwandiki wetu wandeto mukiri onkunja. Ayuthi bakiama kia PNU akaunti ya Meru ntuko ya ruare irenjire moya ukongwera Good Friday ende nibonanitie wendo na njira ya kurianira na makomando kana street children Teresa Mawa bakwe njira moya kuoniana ba wendo ruare Good Friday ukare ntuko yetu ya youth wing ko reflect kurianira na betu kuona thini ba wetekeri ba through na kurianira aba bya kuria kenda baibwa betekeri tuki society na bendi ni kiama kia PNU. Hii kongamano yetu ya youth wa PNU ilianza huko Meru, tumefanya Maua, tunapanga kwenda Lare, tutaenda Nkobo, kila sehemu ya Meru kuhakikisha tunaona ile shinda hawa watoto wetu wanapitia. This is our second event. Embere to abwithiri in Imenti region, to are in Meru town, na to edra to na street kids ba Meru, to are abo. Rwareto wanaro to na street kids ba Igembe, to ni thina ikuba okolokira. Kenda laingwa yukuma 2027. Aomba kubanga thirikari na tubangania na street kids ba. Tuko socialize na these young people na tona thina tikaba torokete muchi. Imanto yaraya ya ba penirite ya tumite bethira ba street ine. Tigwichendera. Kaitene kaukiri ayuthi baba kiarie ni baurite thirikari nene kaita karaba o affordable housing bombe kwethia ni bautenga kinya nyumba yili thatu kiriana ba kenda bona kurara. The national government ko build the affordable housing kana baba the by priority batu tu na nyumba cha kurara lakini ana baba kumama street ine kaba elwe. Yes. Huyu mtu anaitwa Kasongo anjipange hizi nyumba anasema ni affordable housing. Hawa watoto wote wako kwa street badala walale na badala auze hizo nyumba. Watoto wote kwa street Kenya mzima waingie kwa hizo nyumba wakae huko. Yes. Tunita thirikari ina resources nkuiba support affordable housing. Ira itakwenda ku identify that ana jababa baba tukoza bagecho erwa safe havens kana arabomba kuitaka baka doma na bakethra ba safe. Nori wende nebonekete kumeneria thirikari iriku ya ngavana Mutuma Twethingia. Keni kiongwa kirato akomboreta kya Maua Vocational Training Center. Ethira ena thina nene muno because they are mobilizing people against Peter Munya. Ete manto a Peter Munya na te manto a siasa. Katuite tugoeru are kuiranirwa na anaba. Hali ya county ikiongozwa na huyo gavana yuko huko. Jana walipinga mkataba ule tulikuwa tumepanga na shule ya Maua Polytechnic. Tuende huko tukae na watoto huko. Wakashurutisha huyo mwalimu mkuu akaambiwa hawezi fanya mkutano kwa sababu ni mkutano ambayo inahusu wanasiasa. Wanasiasa ambao wako na roho safi ya kusaidia watoto wetu. Sasa wacha nimwambie huyo gavana na watu wake hao vibaraka wajue siku zao zimehesabiwa, si ndio? Ndiyo tambika kwa Mutuma Twethingia. Ndiyo tambika kwa ntontona Mutuma Twethingia. Inyaramba bwetheretie sere ote muntu ndrona no gambika ko itothurete Mutuma Twethingia. Ukiripotera Meru TV mama we Gembe South Beta Mukiri Onkonja.
Iboya muno mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri Onkonja no tubariboti una njira ikinyanilite. Oscar Mutugi ni musiasa na Nkuruki kinyane muthomi wa siasa chumirite na kumba kutheretarire bora kombeke okara akigwa karaka William Ruto ombite kurekana na Kithure Kindiki atweka munini wa Withron twitete bya mwaka wa 2027 akiari agwite Ruto agiokaraka kubwithia makosa ya kuria kuromba giti kia rais bari na Kithure Kindiki ruterero Mount Kenya abakomba kwithira abakireka kumugwata mbaru na Nkuruki nende kugwata mbaru atunge rutere ruregani ni thirikari ya kiromba rais Kithure na kwenda akumba kwithira akiwata mbaru ruterero Mount Kenya nethira akenekira Kindiki kanya kange kotwika abunini wa rais na nyuma ya miari kumba kwithira ikikanwa ya ruterero ODM bakiwa bokera bakwenda thirikari nene ni kanya kamunini o rais akiwa nende kanya kamunini wa rais kaina mwene ontubura bogwati mbaru kinyane MCA agacheri muthuri uranende we akuma bungene ya Meru. Riboti mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma. Na kio giti kia munini wa rais kithirite gikariri kagita gaka ni Profesa Kithure Kindiki ni kithirite gigiukiria monki jwa siasa aria atongeria mwanya bethirite bekimerairia mata batongeretwe ni akiama kia ODM. Ati sisi hatutaki kiti cha deputy president. Hiyo kiti ya deputy president ndio tunalenga sana. Hiyo ndio tunalenga. Kuna wengine nimeona wanaongea mingi. Wanasema ya kwamba hapa chini watu wanaweza basi kama mkilete mchezo sisi pia tutalete presidential candidate watu wakutane kwa kiwanja. Usicheze na sisi bana. Untubutumite nandi kinya Profesa Kithure Kindiki ambiria kuromba urumo na ngwataniro gatigati kawe Rigathi Gachagua na kinya atongeria bangi aregani na thirikari ruterero Kimara na kuga kinya atongeria bau aregani na thirikari beta na mbere kumuthumbia we atethira kibathumbia na kinya na kubarekera. Mimi ni kiongozi na kuna leo na kuna kesho. Na hata baada ya uongozi tutabaki hapa tukiwa jamii moja. Ni kweli ama si kweli? Kwa hivyo sina problem na viongozi. Hata wale wananitukana mimi nimewasamehe. I have forgiven them unconditionally. I have forgiven him. Na mimi sitamtukana. Mimi sitamjibu. Mimi sitamtusi. Kwa sababu mimi najua kama mzee wa Njuri Ncheke uwezi tusi ndugu yako. Akiaria na metha ya Ndeto ya Meru TV, Oscar Mutugi muthomi na muthuji wa siasa na ugite riu kuona Profesa Kithure Kindiki akija nturene kuga ati kwenda ndoa na atano ngina no kwithire utongeria bwawe na President William Ruto nandi kabwambiritie kugia mbiribiri. Riria tuona musiasa especially thaire athithetie muchemanio kwa onja akiaria muthemba jura tuonere Profesa Kithure Kindiki akiaria ari Tharaka-Nithi na rutere rwa Embu ni kuonania kwina frustrations enachio kwe mantu jamwe maybe agwitira through kana gwe pressures enachio iria kwithirwa akigeria kurita kana iria kugeria go express na jara maingi tuize asiasa thaira bena pressure nyingi muno ibachoka ke backyard ciao kana ke stronghold ciao bomba kwithirwa bakiariria mantu jau barinja na gukethirwa iyo makwina either frustration kana pressure Profesa Kithure Kindiki enachio thaizi iria utinange arona gukwega kwa kuchiritira tigarire araraia arinja kwao ruterero Tharaka-Nithi na ndiongerera ari Meru na Embu County. Nkuruki mutongeria ujo na ugite President William Ruto eberia Kithure Kindiki jamunini wawe kiri kithurano kinene kijite atongeria bakiri mara wamwe na aringi kura bakethira bakeberia kura ciao kithetine kiu untu kinya bogwati mbaru ni Gacheri muthuri MCA mbungene ya Meru ukethira kwina uma bwa rwaria rurio rwa kwithirwa Profesa Kithure Kindiki no ethirwe akireplacewa kanyene ka deputy president kana running mate wa Ruto kithurano nekizite kia 2027 ni kayomba kwithirwa ikionania kabisa President William Ruto netikiritie kutikura cia gicigo kia Kirimara kana Mount Kenya
akethirwo ena bata nacio o riria tuije kinya gukinyira aria turi kwina inya ikethirwo irio ya guconvince aringi kura pa Mount Kenya pethirwo bagisupport thirikari ya Kenya Kwanza. Mbuge batwe ta Meru tukenderea gusupport thirikari irio as long as Kindiki kana mwana wetu Kindiki ari in that mix nonto kagita kana kethira atende ne thirikari eu kana kya kwethira atende ne thirikari eu then batu tukaigwa batu ya Meru kana antu ba Mount Kenya taka batu twebeberua nonto kagita kara wethera ori ne thirikari riro au ara keki ere ikigawa numenya urokaga ira antu baku ku keki ya maendeleo ya Kenya turuga batu tukwenda Professor Kindiki ethirare ndene ya KKU are deputy vice president wa Kenya na kagita kara kethira omba akeja kwethira kana keja kweberua batu basi tukebera nontu koga batu KKU tuteo na tutethira tukimenya gore ikugawa. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Iboya muno mwandiki wetu wa Ndeto Njefu agituma no ntuboriboti una njira ikinyanilite kature katarumwiko mwankantere chiathara kana gikundi kimo kya itithie babikibiki kumachuka igamba ng'ombe bachumbirete na kubwithia amuchemano ya maromba nyuma yabo bakuthire mwaka nyumbe kumbukuthira bakyambiriria gikundi ki bakiromba nende aitithie bange babikibiki bakuthira bakibwithi kundi ya bire njiremwe ekwithira bakibareta mwe na kinyota thani ndero mtu enda kumba kwithira gitethwa riboti mwandiki wetu wa Ndeto Njefu agituma. Gikundi kia thithia bonda kuma wandia Karingani chukaga mang'ombe kaunti ya Tharaka Nithi ibaruthite maromba magukongwera mwankomo kuma rira bambiri gikundi giki gia kurombaga gwakira mweri maromba baruthaga gwakira mweri kirito njira ta muji wa chuka kongwere kiruthika kanisani ya JCC chuka thithia babikibiki MC wa Karingani Murithi Gaturo na ukoromba gite kia ngavana Tharaka Nithi kere kura cha mwaka wa 2027 Professor Asad Njoka bagikinya gukongwera bari amwe agakere mukariri gite wa thithia bikibiki kaunti ya Tharaka Nithi Amos Magwira ugite kuma bakwambiria maroma mamibonete ugaruruku na kuonekana kwa njara ya mwathani shape ya kanitha first anniversary gucokeria Ngai nkatho nonto antu kumbega tukinyirio munde kumare twambiririe kigongwana giki te kawaida kwethera ndaka itunganite bamwe cia bikibiki gicokeria Ngai nkatho mbuge tukwambiria fellowship ino twaina mauntu mengi muno twacuthiririe ni twacuthiririe twana bo tukugwata ma accident twina mauntu mengi twacoka nacuiria thiini wa sector ino yetu ndona kwina mapasta engi muno na kwina atumiriria ma mwathani ndona ni wega tutungane bamwe tucokagiria Ngai nkatho tuli bamwe. Mambo ya accident imeisha na Mungu amekuwa kilinda pia familia zetu. Vile tulianza hiki kikundi tumeona Mungu akitenda mambo makubwa, na ningechukua nafasi hii kukaribisha watu wote wa bodaboda in Chuka, Igamba Ng'ombe, in Tharaka, in Mara, nikiwaambia kwamba kuna umuhimu wa kuwa mahali ambapo Mungu yuko. Gakiromba thithia bikibiki kuma gicigo munge kia Tharaka na Mara kinyabo kurutha maromba tamama kira antu matharaka nimere tugwatanireni tanto mabonda bonda turuthe fellowship ruthani fellowship yenu amala ni ruthe fellowship yao Chuka ni Mara ruthire fellowship yao tutunganage bamwe at least tugacokeria Ngai nkatho tuli bamwe nontu agutwiga tukoinua twigite. Wale wako Mara waanzishe ushirika wao, wale wako Tharaka waanzishe ushirika wao, ili tuweze kuunganisha hii sekta isikue tu ni sekta ambayo inaangaliangwa ni kama ya watu ambao hawana mwelekeo. Umesikia hata katikati yetu kuna wachungaji, katikati yetu kuna watu ambao wamesoma, na we can bring, tunaweza kukuja pamoja na tukue na jambo ambalo linaweza kutupeleka mbele. Hata mheshimiwa amekuwa pamoja na sisi, Mheshimiwa Gaturo, umesikia pia ametupea ofisi, wale wa Chuka ametupea ofisi tayari. Tuko na ofisi ya ushirika, na hilo ni jambo la kuonyesha kwamba even the government itself
inatusupport. Gaba KRMC wa Karingani Murethi Gaturo na Professor Rasenjoka ibakathirite athithia baba babikibiki nonto bandoni mbega bake baromba kwemanyera barabarani nonto mbele ni twaguca twina thina na ciana kuruguta bikibiki twaguca twina thina na mo kwiguca kwina criminals lakini mo mongwa me organize rira mathire marotha groups mathura viongozi mao na matuika ni antu makumba kwigwa magitawala kwa kumbuge muthenyo umuthi ndacite na nikenda nyumba kwigwa nkiona wira uria marutaga na kumacokeria nkatho muno nuntu abaria maumbite gukinyia economy yetu nkinya yachuka ni nkiromba ni maria mangigwa mari nja ya fellowship ino metikire maungane namo nontu ni maumbire ku registering group na metikire kucaga nikenda maumba kugoca Ngai na kumba kwigwa makiomaniriria especially harume ni twiranaga ni twikarage bamwe na nikenda tumba kwigwa tukiomaniriria muno in the campaigns ya 2022 na ugite nkanenganira 50 million ikenda andu mabiki marutha sako nikenda wanarira kwagĩa na kauntu magethura ni makubota kuona mbeca cia kurutha maundu mau wana thaino ni mbugogu Ngai atutethia ndethirwa ngutwika ngavana nkageria mune maundu mau magwikarika na ncioke ngerie mune kuri na bantu cibitari baria andu mabikibiki nundu mari ndenjani ne muno ni magĩa kathina magatiritwa warimu riu ni cienda muntu akagira nguo wega kenda atigatonywe ni mbebo na kurumira road regulations ni kenda accident nyiba kumachuka kama ng'ombe nkiripotera Meru TV reto kambete ndagara waiguna Riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Ndagara Waiguna kumaterechia Tharaka-Nithi akariba gicigo mbunge getiania istiba ciumirite na kuonania kwaniro kuona nkurukio kathabune ne mubunge wo gicigo mbunge kimpuro aburu no ntubo kubwakira anyumba ya kubwithachia michamano na rabu wetu kwa kaita kara yebethirite baikulukira kaita kanene no nturira bethirite bakenda kubwithe michamano bachemana cia rungura mitio ntubura aburi ya kumbika kinyendira kwina mbura inene bakiaria na ndiba kathete mpuro bakiwa nethirite akibaririkana na nyumba ikabatethi kubwithe michamano na kinya michamano na kinya ikundi bingi bikomba kuthara bitrima na kenda kubanga mantu yoja uturo bakiari baugete nende bageta na mbere na kugwata mbaru mpuru wa buri bakiwa kinya ithurano ne twitite bya mwaka wa 2027 no kaba muthura ringi kenda ita na mbere na kwithira kibaritira ngui. Riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Adams Muturia wa Thirinja. Baana ya kiama bekundi kia ntonu moja simbio renda na wondie muthara gicumbi gatiganisti baraba chumirite ntukoro ikolonchi uniform wenjaru baraba kite kumba kuthaka kanyeko chokera mubunge wa shumbunge gatiganisti mpura boring katho ne kumba kwithira kibakira social lera bombete bakethira baitumira gemanto egemechamanio bakwi barethirite bakithengo kaita gikubwithia mechamani kundi bibichamana eriau tara no nyumba itoyethirite turite thina muno au tukiurairwa hapa na pale riua miaka mingi sana na tore aringi kura kana na itoringa kura chieto popo ya mno lakini totana kuona muntu uratoringira kura au mbekia kwe yau achipuini atutethia endre kuriarania ko nene imoshimu amporo wa bori orare mpiwe to watigania isi nombe to twakira nyumba ina rame yakire na mweri yumwe atu itoriari nontu tugora turetere mbecha turetere milioni 1 na ngiri mana mawanja tokuba to were tu muno tore akoro barabara yao tombete wakirwa only at that by 60 feet imweshimu amporo wa bori nyumba yakitwe na mweri yomwe imweshimu amporo wa bori na utomwere iboyaga no ntubongo injira kurutaka na ibo kuatia batu ito kuiboya no ntubongo wera muyumbe wetu aturitirite na tukaichomya na mugwata mbaru no ntu batu bira turi ya kiraoni kiongo ni maendeleo iyo to kuona yarabuthete ni iyo tumito mwera atisho ibankiro no ntu bai nande to inyinge muno tia mwera lakini batu twe mwera tukarwa manambi no ntu bakwethera kwina bira totete atia ai kwa radhi nene sana kure kuruba kachanga bagache ko ishiza na raba kengwa rimwe ni walinsi na nara nyimbengi chetu mairwa kwa ura kuruba karadhi na
na twekuona thina twinio ainene ikundi vitire mana ikundi nkolokia 20 itarambura ikwara thina nonto bwekro trimana twaona gatorombe mheshimiwa atweo bagite na mbere kware bugite nyombe ya michemana ke barikito kwithaikira ni mbunge mpuru wa buri mheshimiwa anakuomba kana atakuomba mheshimiwa anakuomba mheshimiwa mpuru wa buri Antoine primary yake ngari ibukuona ina ilasi bietu na ntiomba inyota la ilasi internet ya yonde lakini biratorira iratwe wana Antoine itubionete tutionete on ana beto bakabwitheria computer ko wena harusi ukabwithiria wena kiatho ukabwithiria wena kaome kaku kanini ukaya ukaikira marema ao me atu inayo twakunenkera nyumba free ukabwithiria manto yao ibo igwa boeretwe bo chokira mheshimiwa ngatho gwechi aku itucionete mheshimiwa ndene ya area ya Muthara nguira kuona uritete ni nyinge muno no ntuntura ya Antoine primary school ina irasi bina waeta thoria ina kilasi waeta nyambene mbasi ekwamini akwamukire weya a Kinangaro primary kina kilasi waeta thubuku ina administration block waeta Muthara kwina KMTC irana beto bakatu kuthoma mantu ya ndawa waeta Ntamicho kwina kilasi waeta Kailotha kwina laboratory weya nguthiro kwina ilasi bithatu nende ngwechi aku ni nyinge munene batu atoguchokiria nkatho turia ibonto tukua mporo ituta ngorokia oka kwetha kwe muntu eka munda ndene yatigania isi ndene kithara na thinga laja na bore imporo toere taito na no toere taito imporo totera totona taito totera kuthange kwa mirere taita ko minda tu itakiegoro ya to kwena ma teko ataito mheshimiwa mporo kinyanto bana ne bako bamwe bayonga bamwe bagua bakwenda kuwa ibara mino ture riambi taito mporo ature riambi shakitharene athinga lanja na bore na kinya itiro anda no ndigiliere miundera na ramba wako ya register na ndo beto bongo igiria mbakotine tokeza kinyego tena ambi Bothia buri baitetetwe na kwabageta na mbere komba kwitha kwa tamporo wa buri mbaru na kuwa bakamuringira kura kirekethurano kya makongire 27 na batu toriwa tore antu ba Muthara itoweta mheshimiwa mbaru kana ne atia batu Antoine moya simbio to laini na mbere kwa ta mheshimiwa mporo wa buri njara na toriwa mheshimiwa itera wau jabo mwera atia mheshimiwa no tutam aita mbunge renge atoratara binge oma ende totomana to wanairo itutam kana aito kwira anto bonda batigania isi constituency ote muntu aumba kuritanguira mporo wa kurita tukuiba tumochokerete nkatho na winia na bira tombo mwera biboya no komogera kura ciao to na tato aikira ayatea nde oninte na muntonge okweta kuluka mporo batu toeta mporo to kaligia o nenyo acheza batu toeta mporo to odana okinya okakwari chemporo imbe otara nyimbo oku na mporo to akara nweto chenwerero kinya na to tena taito tone mporo kiochoka kipindi keke biele to na binge nkolo nyambene ngao secondary renga luko kwa na re kwingwa ita na intege form 1 mebatare kinyamba ziona re kurama anjere mubuko yawe abwe mbasi na ra shukuru mbasare chakwana la inyambene kana baiko kena mporo awe tuta na kinya 3 time na 4 no akuqualify kana to qualify baba chala mporo to bakinya mporo itaite Nkiripoti ya Meru TV kumatiani Betanda Msimoturia Wadhirenja Ibaya muno mandiki wetu wande to Adams Muturia Wadhirenja na ntuboro runa njira ikinyanilete na rono Adams Muturia Wadhirenja ratokinia thamwanja na ndeka 23 cia ntuku ya Jumamosi tarikinya cha mweri yo tarikinya acha mweri yo na mwakeno yo turiva ngirire 26 ambeta muthoni wa Kiramana na kuchokera nkatho no tubuko na kanyaka ututhiatira kimitandao yetu ya ukinyaniria Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya amana kinya tuthiatira Signet na Pang Meru TV Kenya wita na mbere na kumenya yara yo kare Kamiru omenya Meru na kinya thikuru yetu yonthe ya Kenya hokaita kuraya no tukwina mantu kathomba ya bangi no tuboku